ukubingelela ngibingelela umhlaba wonke jikelele ngoba angisakwazi ukubingelela iKZN kuphela ngoba sengisebalazweni lasemhlabeni ngenxa yomdali nomveli kuqali engizoqala ngibonge kuye namhlanje ngiphinde ngibonge kubaholi abasiphethe ngiphinde ngibonge kuyindlunkulu ngibonge nakomama besizwe ngiphinde ngibonge esilweni esihlele akhona ngithini nabesilo ngiyawabingelela amakhosi ngokuwahlonipha ngibingelela uminister bethu ngibingelele undunankulu kaZulu ngiphinde ngibingelele izizwe zonke zalapha eAfrika ngibingelela iprovince yakithi kusuka eMaxhoseni emampondweni ebesithwini emapedini ngibingelele nasemampondweni zonke indawo lena kumakhoyisana ngoba nabo phela bangama-Afrika ngithi ngiphinde ngizobingelela ke mina besilo ifikile lento ikwagudluza ungena isiphakathi ayisalawuleki ke ngoba ibuya leni iphethe amandla okugcina ngci ifike yanikwa nanti ijazi phesheya kwelwandle kwafike kwabhalwa ngayo nazi incwadi yanikezwa nanti icilongo okuthiwa fanele ngilishaye leli cilongo makukhona umzimba engibhekene nabo ngila kwagudluza ungene makukhona inkinga ekhona ngishaye nanti icilongo ngimnikezwe ngamajuda baphinde banginikaze nansi insimbi okuthiwa imifana engiyoyikhipha noma ngikude indwalumani bathi ngiyofike ngiyimise lento esangweni ekhaya noma ngikhuleke kuyo noma ngigilese ingane ngayo bese ngiyiphakamisela phezulu ukuphakama izinto base befike benginika nazi ibani engiyokhuluma ngazo ngikhulumela isizwe ngikhulumela ama-Afrika ukuthi akukhanye eyibusiswe ngabafundisi abahlukene nazi ibani baphinde futhi babhala incwadi i-University yase-Tel Aviv wawuprofessor nansi incwadi bathi dear 3 second lokho okunye-ke ngeke uzokubone nansi ilungana yibhayibheli baphinde-ke emvani kwalokho kwathiwa le ncwadi incwadi ezofundwa yibo bathi le ncwadi nansi incwadi thina lapha e-Afrika ngeke sikwazi ukuyifunda lento ngoba oxa no-U no-W ibhalwe ngami ngibona nje kuthiwa 3 second ngijabulele lokho angilento iHebrew Jewish baphinde benza nansi enye yeyimanga engifike ngahenza incwadi nakhona nansi ujabula nje ukuthi DR 3 second awazi ukuthini lapho ngangifundela ukuthini la e-Afrika ngale ncwadi manje ke kuwumlando lo engabe fanele nazi kube iBhayibheli kube ngithwani libhala unyaka nonyaka bekuzobhalwa namhlanje kuthiwa kunendodana yakwagudluza ungene from South Africa all the way to Israel ilokhu ibonge njalo lento beyinikeza ibusi silokuthi ibilokhu ibonge njalo lento ngoba phela ngifike lapha ngawathola ama-blessing ngafike ngakhuluma noSolomoni noDavida noHelodi ngisho ke ozankewu sebeyangazi manje ukuthi khona indoda esuka ngapha ngoba noGoliath ngicabanga ukuthi bayangazi manje ngoba phela kule yaliswe engifike kulo kufike kwenza umthandazo kwathiwa kwawo indonga zaseJericho lapha kufanele siyokhuleka ngafica intshebe ey'ngaka iy'ntshebe ngathi nayo intshebe ngathi le ntshebe mayichama ngempela umchamo ngawuyithinti intshebe kwathiwa no iyavulwa le ntshebe umuntu achame kahle ngathi hey uhamba ukubona kodwa into engifike ngayifunda nanti ijazi lamandla namandla aseJericho naka ngihlanganisa iJericho ngahlanganisa iMediterranean Sea iRed Sea iJordan nanka amanzi kuthwala amanzi lamanzi ncangu nguthenje ngesivalo hawu nkosi yami usubusisekile nanti ke ijazi lamaJewish elamandla kuthiwa ngobusisa ngale ingane zami linendlela yokugqoka kuthiwa uvelo uligqoke nje angithiwa bolokho okucebezelayo kuthiwa ugqoka kanje leli jazi kuthiwa ngelamandla mase ulithi ngikhohliwe bese bethi ulithi liyashoda ngapha uphinde ulithi bese uphinde ulithi leli jazi
ngathi mina hawu ngisho kanje bathi basho kanje ngathi mina hayi laMandla ke lokugqilaza ke leli lokugqilaza impela ke ngalo ibathi ijazi laMandla la khona le waselwa khona uJesu sengishola ukuthi bafundisi bakithi ngithola isimanga lapha na ngoba ngisuka lapha eSouth Africa nje bonke abafundisi bakithi eAfrica ngibavulele ukuthi bafike ngoba bebelokhu belifunda iBhayibheli befunda ngento abangazange befike kuyo kabafika abafundisi ngizobanika amandla ngiwaphathisiwe manje ngokusemthethweni nganikezwe isitifiketi isitifiketi enginikezwe sona esokugqilaza umhlaba wonke ngathi mina yini ukugqilaza ngesikini bathi shawa wara lokhu bathi yes ngoba phela bese ngifunda ulimi lwakhona manje ke izo zonke izinto lezo bafuthu okungekhona ukuhlakanipha kwami nokusa kwami ngoba nanti nje welibona leli icilongo abanginike lona bathi ngomemeza ngalo makunzima noma kukhona impe esibhekene nayo yile eloba ngithi sixhumane namakhosi akhona namakhinga akhona ngoba ngibonile lapha ngeke ngakhuphuka nabentabeni ngafica izalukazi zakhona zangithanda zonke zangiqabula izalukazi zakhona enthema ngifika zathi izalukazi zakhona zifuna abakhonyana ngathi mina how many years ngibuza ngesilungu zathi izalukazi 98 ngathi mina how kanti lelizwe linjani bathi bakhathazekile ngabakhonyana ngase ngithi mina hayi ngibakhulekele bezobathola obanye amakhehla ngangabo ngoba mina angezukwazi ukuthi ngithandane nabo badala kunami bangiqabula ke ngase ngithi umthetho wakithi kwazi lokuvumela ukuthi indoda iqatshulwe phambi kwabantu bathi bona bakwazi lokho sengishola ukuthi kungokwamasiko ahlukene bafuthu ngijabule kakhulu konke lokho kwenzekayo kusikhona ukuhlakanipha kwami kuyisibusiso esiqhamuka kunina nabantu abadala nanokuthi ke amakhosi akithi eAfrica nesizwe sakithi nento engife ngayenza ngoba ngifuna ukuthi ngimzwise ivideo ngifuna ukuthi ningayizwi ivideo awulandile okungani ngifike ngathola amabhasara eingane eTel Aviv University oprofessor bakhona ngafike ngabaguqisa ngathola amabhasara eingane ezu8 ingane efanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngilokungani uthathe uqini efanele ngikwazi ukuthi ngikhulume into efanele ukuthi nazi ukuthi ngikhuluma into eyiqiniso engewona manga ngaphinde futhi ngakhala babuthi yini engiyifunayo abangenzela yona ngangikhalelanga ukuthi mina ngihluphekile ekhaya ngikhale ngokuthi eSouth Africa sinawo amanzi kakhulukazi emakhaya bathi bengaxhumana kanjani uhulumeni ngathi uhulumeni ningaxhumana naye ngoba naye ungwakithi uhulumeni kodwa intuthuko ayifike ngamakhosi endaweni zamakhosi ngoba okunye kugcina kufika uhulumeni kungafikanga kithi namanje nje nathi imali yamaflat sigcine singayibonanga kahle kodwa ngangakusho lokho ngoba phela ngifuna kube ngiphoxizwe lakithi mangifika kwamanye amazwe fanele ngilibeke kahle izwe ngifuna ukunitshengisa ukunilalelisa ngoba ngithenga kabaye record phansi lento ngoba zonke izinto ngiyengithanda ukuthi record ngifuna ukunilalelisa uchaso engife ngathola emazweni elephesheya ngathi lento abayibhale phansi beyirecord ngizonizwisa ngoba ngifuna ukukhuluma into engeyona ngaphinde futhi abaculi bakithi madoda aphesheya la abafuna ukungisiza bafuna manini supporter at South Africa manje bemfuna ivoice note ngoba phela ngifuna ukuthi bafike bekhulume bazonikeza nengane amabhasara manje ke ngifuna ukuthi bekhulumele bona phambi kwabo ubese nawe ngoba ngifuna usayivele yona leli ngane ngifuna uyisondela isilo ngifuna nini my name is Yichel Leshman from Israel. I spoke with our friend 3 seconds, or Mr. Justice, about machines that can produce water from the air. So if I am very interested to be in touch with you in order to understand exactly what do you need. I will tell you how much it costs, and maybe we shall have I will give you all the information how we can bring it to South Africa. So please write me a letter
I will make some connection with the Israeli embassy in Johannesburg, and then we can make some plan how we can go on and to learn how to work together. Thank you very much. Bye bye. Angithi ke ni bafuthu mazi ukuthi ngoba ngizelapha nje hayi ngoba ngizele nje ngapha ngizokhulumela nabantu bakithi ngicabanga ukuthi ke le ndoda ngisazokhuluma nabo ngisazokhuluma namakhosi ngoba ilento ngifuna iqhamuke emakhaya ngoba amakhosi aphethe emakhaya uhulumeni angisho ukuthi phela yakangeni ngoba naye ungowakithi kodwa ke ngifuna ukufike ngamakhosi manje lento yamanzi ngoba asemakhaya kuhlushwe kakhulu kakhulu ngiyabonga bonga lento kaprofessor siyaqhulaza manje cha bafowethu bengifuna ukunitshengisa ukuthi angikhuluma manga ukube uhamba kwami lena ngifike futhi ngahanjelwa nangabashaya isibhakela bafike bathola iskili ngafike ngabatshengisa iskili babuza ukuthi la eSouth Africa ngoba ngineskili ezingaka yini benganginakile ngathi mina no ingane ngoba ningibizile nje ingane yasekhaya esuka ikhulele ekhaya iyenza izinto abayinaka abantu basekhaya ibone ezizweni ingane kufana noprofessor kalibenza ucwaningo endaweni yakhe ulenze ezizweni ngoba ngifike ngahlonishwa nje phesheya ama-Jewish afika ngimukela senza ubudlelwane bazofika futhi lapha kithi eSouth Africa behambele indawo ngabamukela ngathi mina hey bakithi ngangena e-university yakhona yase Tel Aviv University lapha bafike benza khona incwadi ngami special uyabona nje phesheya sekufundwa ngami special nazi incwadi zibhaliwe inkinga yami lezi incwadi kayikhuluma isikithi lezi incwadi zikhuluma isiHebheru isiJewish manje ke bathi kimi bazoyiphendula bazenze isilungu lezi incwadi into engilokhu ngiyibone njalo nazi nje ithenye ithi professor ngiyifunda uyithi ke nje enoxa abaningi kangaka cha bafowethu ke ngijabule kakhulu sengibuyile ekhaya ngiphethe amandla ngiphethe iblessing ngiphethe ibusiso anginawo umona ngakho lokho engibuye nakho abakufisayo bawufika ekhaya bezokuthola ngoba ngumuntu wenu isibusiso sami ukuze namhlanje ngingazwe emazweni kungenxa yenu kungisupporta kwenu ngizocela ukuthi nginikeze izibusiso namhlanje engifika nazo la ekhaya ngoba ngiqhamuka nje namhlanje isibusiso enginikeza sona ngithi nina amabhizinisi enu ngicela kuvuleke eningasebenzi nihambe niyosebenza bese ukuthi nina nihluphekile eningathi lala ndleni ningakwazi ukuthi nilale ngaphansi kweshelter akukhanye namhlanje ilambu nina ninezitha ninenkinga izitha zenu ngicela ichitheke zonke ngoba ke angiboni khona isithe siyophinde sime phambi kwami ukuthi ke anginaso vele mina isitha abantu bonke bangikhonzile bangithanda umuntu ngabe ngithi uyisitha nje kimi ngabe uyifakela nje ukuhlupheka kwakhe eka professor iyabonga lento manje ngoba izophuma manje ikwazi ukuthi iphinde eyintabeni iphinde yolwandle lapha eyiqale khona iphinde izobika kwakudla uzongena ukuthi uhambo lihambe kahle bafike bangamukele emazweni ngoba bathe bayangifuna eUK manje ithi isi-UK lento manje babuzile ukuthi abantu abawu-10,000 ngingakwazi ukuma phambi kwabo ngikwazi ukubasiza ngathi mina hayi ubala lobo into encane u-10,000 kimi ngifuna bengilethele abantu aba-more than 50 ngisho bangaletha amamiliyoni ngokuthi uma ngifika ifika igqilaze lento ngithe ngingafika sekafike ngabaguqisa ngithe ngisoma ngibaqeda ukubaguqisa phansi ngase ngithi mina hayi angihambi ngedwa phela ngihamba namakhosi onosenza ngakhona namakhosi ase-Afrika ngawabiza ngasengibiza oSolomon baphesheya abanamandla ngabiza oDavide ngabiza zonke izizwe zonke nama-Afrika ngathi akuhlangane sekuyisikhathi ngafike ngaqopha umlando ngabafica beqhuga abantu kuphesheya behamba ngenduku ngase ngithi mina lezi nduku kabayilethela kimi bathi bazowa ngathi mina yini zowa kanjani ngoba sekufike mina ngathi kabayilethe beyibeke phansi bathi bazowa ngathi ibekeni ngase ngithi lezi nduku ngiyayiqalekisa namhlanje ngingaphinde nihambe ngazo hambani manje bathi basazokhuphuka intebhisi ngathi ngeke niwe ngithe ngizwa bese bephinde bekhuluma isikuwo bathi bakhe bayavuma ngokuvuma kwakhona bathi wara bathi shawa ngase ngithi mina no man bafowethu lento ivunyiwe sekufanele ivele ke nikhohlwe manje oyiphikisayo lento uyiphikisa yena uphikisana impilo yakhe akuvele kubunjwane thina ama-South Africa ivele ivunywe ngokusemthethweni ngoba ivunywe emazweni lento ekhaya bebengayiboni lento ngoba vele niyasazi izulu ukuthi sithini izulu sikhuluma nje into eyodwa sithi induku igawule ezizweni induku
bayigawulile ka ama-Jewish induku bayigawula eMzansi eSouth Africa. Ngibonge kakhulu, ngiyanithanda nonke bafowethu. Ngibonge kakhulu abangisekile ngisuka la ngihamba ngiyalena ekhaya ka-Israeli. Ome abangisekile umasipala wami nomasipala wasekwa Israel engitholile ukuthi ufike wangisupporta amasoldier akhona afika angiqaphela ngaphinde futhi impi yakhona yaseGaza nase-Iraq ngoba de kuqhuma amabhomu ngibuka ngafika ngavikeleka. Lokonke lokho ngiyacela ukuthula emhlabeni sibe nokubumbana thina sonke sikhulekele nesizwe sakithi sakwaZulu ukuthi kube nokuthula nokubumbana nezimpi ezikhona bafuthu sikwazi ukubambana. Ipeace engicelayo nomlando esinguqophile ezweni elingcwele kakhulu kangaka is the blessing world leya indawo blessing leya i-blessing leya engisuka kuyo indawo nje isibusiso iIsrael indawo futhi yama-medically izinto ezenziwa khona ezazenziwa ngoMoses zenziwa izinto ngoJesu. Manje ke ngiye ngaphatheka kabi ngahle ngithuke mayethu umuntu idlozi alikho kanti mina ngithathwe ngafakwa eIsrael ngakhuluma ethuneni likaJesu ngakhuluma umuntu ongasekho uJesu. Ngathi ngakhuluma naye ngaphinde futhi ngaya esiphambanweni lapha ayibethelwe khona uJesu ngaphinde ngakhuluma futhi nokuthi lapha khona ngacela ukuthi ngicelela sonke sizwe kithi ngaphinde futhi ngafica amasonto onke ahlukene ngishiyoni impela ikhona phesheya ngoba bengichaza namakhatholic yonke inhlobo yabafundisi ebilaphana. Ngithi uNkulunkulu ngiyambonga namanje ngibonga noBhombela noShembe ngibenga namakhosi nesilo sakithi umdlombane lapha khona engicabanga ukuthi kuze ibusiso zabo ukuthi kube kanjena. Ngiphinde ngibonge kwanini uqobo eningifisele uhambo oluhle abantu ade bengithathe airport abashaya isibhakela uDingani Thobela ama-world champion oYan Bachman olungana ama-champion yingane zesikole zaseGoli abezingizongimukela isuke eSoweto kanye no-BSA Boxing South Africa oHlokes ukuthi nabo befike bengimukele nanokuthi ke iGoli litshengisile ukuthi ngihlalile khona bengingane yakhona ngokwesports bafike bamukela ngokwenhlokomo nakithi eprovince yakithi kaZulu Natal ngihamba bengikhapha ikangaroo nabanye abasiza abantu uma balengu ngifanele ngibonge lokho ngoba akukhona ukuhlakanipha kwami konke abakwenzile nabakade bengakufiseli okuhle ukuhamba kwami. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ungqobela izitha wanqoba konke wakutshengisa okuyimfihlakalo yakhe. Sengicabanga ukuthi ke angibabambeli nabiqhubu ngiyabathanda ngoba basezingane abakaboni. Ngicelele ke nabafuthu bonke abangabafundisi namasonto onke amabandla ahlukene ngithi bafowethu fanele nazi ukuthi uNkulunkulu ngakumina uJesu ngakumina ngikhulumile naye live engifike endaweni ayihamba khona enza izinto zakhe live bengazange lento bengayitheorize ngiyenze practical. Ilokhu igqilaze njalo igcine siyabonga lento beyinikeza isitifiketi sokugqilaza sokuthi ihlonishwa amazonke yayiqhamukisa ithi thanks a lot ngoba nje bengilokhu nje ngithe nje thanks a lot ngibuka ungabafana sekedelela lapha ku Facebook sekuthi ngumkhulu thanks a lot kanti mina bengibonga konke abakwenzile kimi. Ilokhu ibaguqise njalo bilokhu igqilaze njalo ihamba ngothashilani lento iyafika lento ngendiza yehlele Tel Aviv yafika indiza ngithi imdiziwa nami kanti cha kuhlukene indawo bitsheka izijika ngithi hey napa abantu benza sebegqilaza mina phesheya lento kade yimi engidela ukugqilaza abantu. Ibonge kakhulu ka professor bakwethu ibuyile ekhaya fikani enanifike ngizolanda ibusiso ngiyiphethe futhi ke ngiphethe amandla ngempela ngoba ngithema ngifika lento yafika lento ngathi ngifika lapha kwafundisa khona uJesu entabeni yakhona nasesibhedlela sakhona lapha ngifice khona kugulo kakhulu ngoba ngithema ngijikisa induku ngithi nama wheelchair abawabuyisele ezibhedlela ngafonela isibhedlela esikhulu sakhona lapha ephesheya sangifonela ngoba ngihambela ibhayidlela embili esema-Iraq nesema-Jewish. Ngafika entabeni yakhona ngakhuluma nonyezi unyezi walengela kanjeni entabeni namanje nje kuma-video manje ithi niyawubuka lapha ngisentabeni khona kunonyezi ulengele kanje. Ngakhuluma ilanga impela leli elisilayithele ngakhuluma nonyezi ngoba bese kuyisikhathi sokuthi ngikhulume nabasemhlabeni ngoba bengikwelinye izwe lapha khona bengingedwa umuntu omnyama
bekungabelungu bodwa ama-Jewish odwa ama-Jewish bathi mina ngiyi-black Jewish bona bangama-white Jewish ngase ngibabona ukuthi hayi sebevuma mina-ke lapha ngoba ngibabuzile ngathi yini yona bangenzela yona eyimidekli njengami ngoba ngifike ngathatha umfana oyedwa ngathi ngifuna ukumnikeza amandla kwa-Israyeli ngathi kalayithi ikhandlela leli entabeni wathi wathatha ikhandlela kwasukuma idwala lapha baqale khona-ke manje bathi Moses is back bathi abanye Jesus is back ngathi mina wow nisho kanje I think siqale yazeka phela-ke lento kaprofesa iyabonga lento kaprofesa-ke manje-ke